what I say into Bacono be my may mutu pan and cut and quine. A be a medi ebunabunu. On one name, intimidate no cacranam quanam be at least what can't you taste cacra? Oh, Aunty Bea my unit in so costro. And when a mission says, Wukita Bibina say, oh, feel say. A best one also moan near Bea, Aunty Bea, a honey this year free. Because me say, Diana yet a man yet so one but or they back and what be because so no dear Beba wedding was when you be a d. All right, Messi about her with another question. Era, Aunty Bea also need fee and not sad any ho. Aunty Bea okay. A be seen then you bussy a few or macro. We see macro so quite win the case. If I win the case, I win the case. I Namina Bema no ye. Transport union for no Kwame and Chiho. Oh, okay. Yes. And or no being assent. And no call courts. And no winning case. And I'll say I win the case. Not true feeling. I win the case house. It would do macro. Junction is now so Kwame the case. Madame Fufia will be a bachelor. Okay. Auntie, you fear any future share. Or macro. Now, and then will be a tutu. Sabra na ye nyini no na obi atene dem e na sa me na no America na won the case no yes ye friend kwakunyama ba ne di ankasa ne nickname ne ya win the case onu na si fie no ochecheye na wo che no anuafo enti me no me na nankanso na nya bi me na nankanso na ye ne nua be ma no okay aha nti e grandma e wo fa oh I see ena me na ba na me na nankanso no susu nua wo che ne sa e fa ho no aha ti me na nankanso afo no obi ane ne dan ene wo che ne sa no mo atne mu sa abesi sa bre be na di atutu dia me ma han okay na me na de no edu ase edu ba bi na eye me na nankanso ano ene me maame ena ye na ne yete dan so you can imagine single room na mo nyina mo wo yes ene ye nyina yetim na de to aye so no so eye me na ba akonso de me na nankanso a ena ba akonso we ye nche so ye saa na to efficacy eye fie ni mu ebisa wa akire okay e dan kese yes enti grandma wo yanim ono na sine na apartment wo ye yanim say it ono de wo fie nanim pe asa na owura ba fie ni inside na enwunu joa na obia wie na dua ne saa ne ade no na menya na kam nim se me nko ameto nsa didi na menya bi da oh yes ye didi bom me ma me ka ho mechi ba no ye nyina na ye twahia ho ne ye didi sa oh yes enti edu ba bi me ma ye ko me papa side ye ko dwa so na first day ye ko dwa so na me so a ye ko dwa so na papa wa kra ti me so aba ko ye je wa nyame fa ne krensi ono na ye kwatena ne nche na ono so so owododo ne ma ye 10 na 10 no omo ama wo ho na omo ama wo no so no obi ane ne bend di momo Aunty Bea nim so nya de make na me ho pa ono no me so ane ba no obi a 10 no me fa se bi wo obi atu kwan kakra na wo ne nche no obi a na obi ni di ena maame no so ne ba ni di obi a gi na duane firi maame ne ma ne so kosi ne nana so obi a gi ne de yes enti baba na so wo fufu a nchanse be wo ba okra ye di mu fufuo because nchanse na sa ti na fo no stand ko rubber balls mu na ye de sisi wo no tuba obi fufuo ti sei ye twa ma obi enya bi na first day me ne machi ba no ye ko ho no mo wi aduane na ye wo ho ma me so afre ewra mo mafu aduane ye ko de yanse ye di bom ti ni se ye de ko di abom ye ko ya obi a wo se fa de Porsche fa de ho na me sunso yes dia yes so ade asem yesu ya ma ne fa fon frem papa se ade ma ne asem ana me ka chem papa se ye ndidi obi anku ye wi aduane me ma me yi to ayewam na wode nkwaya guso ye ma me nsadem obi ansadem bi na ye didi enti ye ko honom na oye ne sa no ama na fa ye ni so asa wo ye mu ne se o tie mu ba mo so de na mo ye no ono so te ne ho ase okay wono so ya ma na ye aka o mo enti wono bi so no obi ne di ene akra wan yi akra na ye to aduane a won ko a kwatena won edi wa de sa okay ya tete fufu agum no akodi ba ye so ye nyini no ya amfa sa antete ye didi bom ene ye fie baba we ne de obi ya ne na sefo e didi bom na edu ba bi se we wie na aduane a otwa bi koma we na we so atwa bi aba se bia na we ye mo na ode abro we ye fufu na ode abro nti mba wie no
no when you aduane bia okay to bon sense make us fie ni bi wa akire obi betimi anu no de afa afichire won ma be wura fie ni yam na fie yam so so anu de afa won ma akwa afichire because o de bi abrewo odi nto so de bi sa akoma no ti saa na ye nyine no ye no a ene ni na nyina akrampo no ye da so ye na ufu se eno no eboaye oh yes eboa ma bonding ne ewo ho wo se wunuanie wo so ma me nua banie na ene wo ye aduane na se ne me enye ska anya aduane a obi kura hu se anya aduane because ye den ya obedi because obi di bi bebre no yes Aunty Bea e de enkabomu ne dobai do enuafo todament me ho ase beba watimi waka me beba ye fie na ntokwa wo pa na nipa ya kakra sade ntokwa wo pa ubon se ya ho ye ho no na ye maame num no na bon se we ni we twa no ho na omoko na omo kasa so nsem so ne ade ba wi ase a enyuno dwoa aduane ne de nkabom eba edepa okay we be kwa koma we na de odo enkabom eba ntimi Aunty Bea me eboai pa eboai papa enye se makro ha na nko a okwa akoma dan ya ye fie won no na sa wo ho sa wo eno de namre wafo ne wo mo so ye wo mo sa etwa kwa ha de we kwa ha na sa nti ye fie be si ne nyina no omo da so ye bi da so ye omo da so te wo no e bi da so ye enkanka ne ye kuro mo kwa akoma dan ye bi da so ye entisa eden na masa empapemu na ba modernization single self contained ene obi apene de kitwes no hye ne baby eno nti ana Aunty Bea no na eno ka ho bi na de aba ena afen so kura no me hu ne se ne ya yadu na yonkofa no odo na nhye dani ho ene se wo to compound house na upon school ba na o ma me nua bi kopa ne ho asem komo waduane a o ma me fiti ya na ode akutia ode atenie na ode ba ena baifo oba ma baye ena ba ma me babaye ena masoma asema me ba aduane tini ebrebra mama ne ama okay onwa na aduane na ode ahye ne dem one ne ma na o ma du sabi wo baifo de ma ne ma nko a onkote na aduane bi nkomo obi na china bi ebi kura na ne bebe yare na yare dada na so yesi aduane ode koma ne nti ena amasa ansem nyina ba nti achina bi no onkomo obi aduane ba ye time oni ade na make Aunty Bea na satan no sa na be ye ni wan eye me wanwa sa fe na be ye aye kese a be ye agi hini wo o mayi mu a ye se obi no na aduane kro ntimi mu obi bi ni utimu so obi no aduane ko do pa unya aduane ya bedi na nso se be ye o ma me bebo obeka wa hyede mu abro okay e o mu se wo se ye tia ye ma na o ma anya ehwa ha na nso wa hwe ya be ya ma ebe didi mako ba bi no se wonni ho na watu kwan na so wakodwom na wo ba fi school aba fi a ekombeko no all right yes titi obi che bosumi ya ye wo mi ye Ghana month enti say na ye ntim bom to say the first na ye ti bom no say na ye betimi aye masa odo na ewo ebusuem odo na ewo yes titi bom no sa odo no betimi eno obi ni obi ti the same house kra the telephone number kra onim ye be dan ni asesa Aunty Bea edin but ade bia no wi aso ka so be ya wontimi nye se ye nya winter so honhom na ye si gina ye ema ye ho se ye pese ye ya ye betimi aye ene se woni nipa ne ti fikrom obi nkase kofa na danfo twintwan ye bia so ni ko wura ne dem ko TV abra bi si wo dem sorry na fa konya kosi ne kwa no ne mo ye nkomo kosi ase ne ade na wadwuma gu a wonya na osi wono mo kansem debi but the ebema na ba ne se o sorry wo ni fia na wachia no na eti sei ensei hwe obejo so wonso hoye ade na woko o ebi am kokuro mensi oba mesere wadaro ma me ne ma ya mesi eya na wayi ama me e ba ne free school ba mesere giskai o dia ma na to aduane ohun na saa ne ma ne betimi de saa nkabom na emre bi atwam na e wo ho no asa ade aba na nya saa na wo no obi ti fie na ade achi na hwim onchia no good morning crab no obamu wewu because onchia no ti onim de ekoso wo ho kra okay me kai na ade achi na wo hyedem na bibi me kai baby ana meti first be minister Kwame Jedu de obonwumi na I gospel artist na onim se me fifie ntempa nti ade bi na me yare ma mba adwuma ti o hwe Aunty Bea there by this time o san kaneka obetwem ensi ho so on night the same area like the same house nti about be say 10 no say still canis it is will be knocking me ina me Jesus
Aunty Bea and I want of ye na so en mental point me shedem okay do you need something so me okay I just want to be indoors me who say car now 10 so again na ka me shada ni obi anye free wo ha so me want shada mo na nsakra na obi ehun se me hye ho nti ye de no be so adwama member ho na so for final thoughts ye hye na ye nyini no bronya e ba na ye nyina ye to atene ye kofie wem ye kofie ni akoje ni edi ni akoje ni edi ni anu ni nyina ye saa enkabom na tete no na ewo ho no nei eni hosa ye betimi aye te se de bibi se ere ya wo so adwenche na ye betimi de saa odo no biem because o komo obi ba tofi bronya kra te se de kan ye o komo akra ni beye ni ti ye ne ya Aunty Bea tofi odi ma me be na ni ti aye ne ye ene me fam tofi nhye me dem era aja kakakra Aunty Bea me da se Aunty Bea said the raka edene if you send no efia nkasa ye hu esin ewrem enti no obia ye na adwen se wada ne ho so but enama odon hyeda ni honom Aunty Bea se be ye pa de a ene yia na wo se yiye ni enya me hu Aunty Bea na ho te sen menka ne se ojam sere Sana no bia de te because Aunty Bea be yi ni yam say ray me hu nipa ray me bibia no ne ready nkomo yamamo aha ende jo ewie edeba Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam dwumedie na miadom ye kodi weekendi ode ye nkwa acheyen a ye de enkomo ede ebremu bibie ma no na menua ba ewra ba hwe ba nim say ya no say ene de wa dress ye ene ye costume ni nyina kind courtesy ewra ono ate wo saa no say Aunty Bea samu mpeu edwada mafade amode bebe nie ene ye say yate ni akotutu ye ni amem ye ma me ni amem ye nananom ni amem chese ye tutu ene ye di abese Ghana man ti di ebewie na edensam na mo ene me baba agedi mecheche ukrei afa Russia so se Aunty Bea we di o mfrifie na eba akwa wo hye no se me srew manko ba bia adwuma na ade so ame no eho adaka na di meche da na bi da so aye be ma okita me bag yi de di me di na chia ye di be so wo se ba ya mo hwe ya ne eho aya akona we minye bi da na me ye no mo se me mfri fante wo kra na me mbra asante mem na we fatam na se mo ntwan ye na me ye mi krom fante fo de mienu hwie a na mo amajaje se me nkoso angina fante lai ho ana say they say de menka santimem he ya enen so ye di nkomo ebremu ene ye nya ohima me nya ma mo munim ade say no munim tetensam ne anyom bedi nkomo say ya na meni age papa because first na ne nyina no asam kire so ofie a yes ye call ba panyini ho ye kwa brewatia ho tunya brewatia na osan ye hima na oba na onu ba bedi nkomo san ye ba panyini na oba na onu ba bedi nkomo sua bio sua bi na yen yete aya ye bisa ya de anim yesu yesua na yehu se be ya wo su bisa yen a yesu enya bi ede amamu efiada no ye kasafa traditional marriage say ye nyina yehu se engagement no say omoboa efie die na ye no eya aware papa bible be ka say aware kron intimisro so ye fie die na ya ware adan lawyer be catch o so timi e the Mrs. Efro Mrs. so and so because efie die no Ghana your constitution any ya ware emra na e Ghana ka no ya jutum pepepe say ja engagement ni ka enye engagement dey I say no kin na odo ne kwa akotire fie se be ma we se opese o wa no ene ye engagement ja engagement ni ka ye ka emra sema efa ye mfie aware no so bi ware wo fia emra ne sesen Ghana mra no esesen eno ene fiada etwam no yenya lawyer Kwame Ba oni ebedi ho enkomo na yen tete no ekwan ben ena ye nananom no mo faso no omoji aware sen kame ya abene wa mesi ya maso aware ya mbe ware mpapa de na wose woye me maame de na wose woye be ma na oba me ho wa ba be ware me no ono nso ede ben ena ne busuafo nyina wose omoye ene mebisa oba apanyin na hima mebisa ne se me se ma ye so desperate na me ame wo misika na menya be ma bi na me ame toto ne ama ne de ma no te se de ne ma ne bi ne ye na se be ma ne de ba na o de ware me a tetemu no amamre mu no amanie mu no sa ware no
etosini ana ene tete aware ho nkomo na ye baba bebo se yesan koye nchi na se ne na mpanyimfo hwehwe ye busu oba na chiri ehwehwe bema na chiri ansa ne aware no ene kra omo da ho ye na omagya ya esusanso be ne na aware nipa no ko ya 2 months posmen ware biemu ene ye ne nana efia tumutuo oye ebu akwa menhia ba panyini osan eye otumfo ankobia hene jase hema ono ene ye ne eba bedi enkomo afa tete aware ho so munim say ye chief executive producer ono so oye chiame oye chiame nana bila kantan ko bet na se maybe sanse ni konwa din ne de sen de pachomi ni mo no abeka na de ono so bebo nana hema chidom na tete aware no kwanya na tete no ye nana no mfa so mo ware no ye de abremu ye mo nyina akwa aba mo afei na ma join ni yen ewo Onua TV no ye mo akwa aba papa se ne ye nyina ye fita no na che se aware ho nkomo ne ye bedi se ye kware a ye hye tuntum fa nkware era ye da se na o me pagya ye busua bag nyina be se adwem ha se ye fa breadwem boko de adom aho fama nti asaba ya ho be ye fe nti achina so ye be hye de yesi for my be ani ya aka ne tem na ma me adwuma ne so fe na otu ne niam da bi wo ho age so o costume ye nyina sada ne beba enche mesra na ya aka ne tem aka ne tem ti wo de ba won famra yo adwa to say Aunty Bea nyame adom Mr. Kasade ye nyina ne ye ra ho so ye de no ato akire ne yesre ye wi a esu ne beba ba cho ho ye nyame adom wo weekend na yare me ho dodo me pa nyasem kitwa ko se no enye duro bia no nyame adom o to apa so ntiri mi afu no bia wo ye duro ba anyway say dey crowd saponsa no yare nti no san ko yare so tumi sa ho yare ene me ba menya report so akwa ata ho ai ende me dia come man no pay ende no de na de kwa me de meduane ba me nto na aduane ata be kuye wo soro ha anyway ene ye futo na ye tu ye mfu kakra bi ansa na oba panyina baba betina ase no me refi chairman odino kwakwa pia okay ni status ena me wi asade we fi nti chairman odino kwakwa pia wasam na ende kan ye me be ka mo bia atibili nyina ye de tu ye ho for say there is no shortcut to success, there is always a price to pay. So offer koti kwan so pese odi ye ofa koti kwan pese onya sika ofa koti kwan pese wo ware just one fa kwan tene so na odi nya wo ho a o say there is always a price to pay for it no kre yese kwanti ya musuo e na de opa ne ho ntemanya no te se akokọ butu akokọ hwede ekosua so be ya sa enti de oka ne na ya no kre on se aya na ye nhede ni abotre ye nhede ni wotwen akoma me pentem no na ya le kofa ensem bebreye de ediba na ka de na efese hu ne se aware time aso hu ne se akwanti obi time aso na obeto obo na onyem pepere ho na obema ade na beto wo na so aya hwe eno nko ane feeling na winya ne se de ya ne siti since obepepere ho bepere so sa wa we kura fe na busiafo atewote afe na baifu atewote na no so ti ya yentusu ton ne ma na yentusu ton sem no yento ye boase na ade no nya de ento ye because ye pre abos na ade no wo pre ne ho se e wona be mebe wale o hye mi betu kwan o baby asie na afi we nya anko there is a price to pay sure betu aka o baby nti ye nya abotre na ye nya wotwe akoma na ye mfa kwampa ne so kwantene ne so emfa nya ne nyina se be ya ebe wie nkunimdie sanse ye sento bo asie we eya na ewie nkunimdie adwo afa kakra so so mame Aunty mpanyin se hwehwem de bia kososo ade bia enyo de bia obefa koti kwan akwakofa bia Aunty Bea ye den a ebesa akọ back to nura enu nti na ya no mota aka se obi ekromfo asabi untimi enwia emme endinsin efura no efiso no ene doye enti wo abua ahia na obebu okotam ahia na obetam enti untimi ndi emme ensine efura eno na dwomtini se yensi wo hene na se wo petu epa hinche bi sha Aunty Bea obi no obedane akoa no aidai wasomo enti se eye wo dia ebre no so a onsabeka enti bibia mu wo se enya abotre bibia mu a e wo se yenya abotre wei ye futu sema na meka no chairman odino kwakwa pia no pay woni na me kopie so na Mr. Chairman ne message a wo share yi mafa ye de betu yen a omutie yen omo a omo hwe yen ye de tu yen na ye homfo o say there is no shortcut to success just one person udi ye a
untimi emfa shortcut bi ankasa wudi o sa wo bre wo ye adwuma wo san wani mu fifiri o manager akonwa na ote so na ye wo say wo pesa akonwa na tena so no unnim kwan ono wo bra ye struggles a wo fa mu ansa na obaba be ye manager yehu enti se wo afa ne yafa wo adwuma mu na say wo so bank kakra yire ho na ye adwuma so school na wo sa wo kọ na wo upgrade ho ani nyina na wo kọ e ko di manager no wo kọ nsa e ko twitwa ne 19 e me yakopam manager no emfi ho ne yafa wo kọtena akonwa no so ye do kọtena okra wontimi nye onim begu ase there is no shortcut to success or say there is a price to pay for it. Enti chairman ye da sepa we futuo no mi wiaye e na me so mabeka se ma credit o enti me nya nwia enti no ye nyina ye di etu ye hofo wo hwe ya fade ya ye nyina ye di tie ya ye Ghana month na e na ye wom no maka me say ye si Ghana bosum yi mu so onya Ghana fade bia days no kakra wo ye nimu aye shebi na fa yi mfonyini na fa to ho na wo so aka say 2025 Ghana month no na me bodu ko bi okro mbodu kuda iwe na me nye bi da enso Ghana month ya da Roma say we ka ho amaye miensa enti no madadam wo so ye bi na twitwa pictures na fa to ho na say na titire na nanom dress ma efe oba panyi bai na msna na say di ye ne mu a wo sian ye ne mu a ne mu ma ya na mama we na conform kakra afi onu ano se asemu de mu ye nkete esia na na ntai mu ye nye na o kakra wa ejase no o so no bai ne de ne kofo ye de ye penimini o se ye pa hwa de shazina tade yo etimi nya ma me damase na menkai mo se ya wade di ye nimu ya Akoma boafro project no 87.9 paso den ye pa ho tuma den a chese enya asem ketwa wo krom ha nyame ya adoma mo amohwe ye na mutie se mbetimi aba na aba be hwe bia ya mombra ye se ye dwumedi a ye di eye Akoma mu nsem dwumedi ene na obi ni su abedan ye ne ma school fees wontimi ntua ne ma books wontimi nto akra bi o pese osua nsan nwuma ska we hin kro de kwa akosua afen so obi wa na oyare ne medical bills na ye din dia ma abusua na mo dia ba abedan ye na ye nsua besu a kire mu de ya ye bi wo ye botom di tua de ende bebre na kese ne de mo amohwe ye ne mutie ye no na mo boaye eno nti na penyufo se yemfa Akoma boafo project yemfa mbra na mo boaye yenye sika kakra fa nto ye futuo mu na so obi pese osua sanu dwuma te se de ne nipa be 30 bia be hia mi ye pon program ye omba be hia santi bi wasem na okan makeup mpese misua bi local drinks mpese misua bi beat making mpese misua bi liquid soap ne de keka ho ne nyina yenya nipa be 30 e na sabre yo matwe omudin a yen Akoma FM media general ye bebo omohoka na se betimi abo omohoka mo mesua saade na gese mo a mo hwe yen mo amutie yen no mo nso mo boa yen ene yetimi ahwe sa nkra nyina ama omo sa training no sa dwumedie no na ye frɛ no Akoma boafo project na nyame ya adoma ya wo edi yenim ya ye pa hontuma ewo Akoma FM yenim he ya ewo Kumase Askwa ye ne shopping mall no na edi enhwanim anopa no ndu pepepe na ye hye dwumedie no ase sabe ye nya trainers bebre ya ombe train ye mei na omo nso mpese omo besua no omo nso ye ni omo behia omo boa ye Akoma boafo project ene Ghana month Akoma FM ye dwumedi a ye di nyina no eye Micklin Hotel ewo Denyame wo Kumase ha wo fin kran bebia wo fi bebia na wo pe hotel papa e ho ye neat omeduane e de na obetimi akọ no ma eye Micklin Hotel owo Denyame ochia herbal powder ono nso aso ya sniper ye major sponsors ni ebia Medimafo herbal clinic ono nso ewo Agogo oben government school no ena Clarity Eye Clinic omo nso sponsor ye o Amedia Mox ni chen ho ama Mesewa Plaza eho ena ubehu wo no mo enti beboayen ne beka ye ho na ya wada no panondu yempa Akoma boafo project no ho entuma apomode mre eye dwumadi a ya hyehya ye de ebre ye tiefo wukwada nwumre bia no so pepepe na ya hye dwumadi na se ewo Akoma ha 87.9 na we share oduyefo abnadepa na oni doctors nurses health workers na health professionals no ye ni omehia wukwada di ye nimi won say na wotwetwem no eye World Glaucoma Week nyame ya adoma wukwada edi ye nimi ye bekasa de afa glaucoma no eho ekwan ye fa so a ema ye ni efra eno ye se ye monka ye hu ye ni na chese weni no ekọ nti eno ho komo na nyame ya adoma wukwada oduyefo abnadepa oni doctors ebehia na ye di ho komo edru ho no ma behia ye na ye nyina ye nsua de
senya me kan ye no fiada no ye kasa fa the legal aspect of yen traditional marriage yen fie aware no emra no esesei na enne de ye se ye kasa de afa yen tete aware na kasa yen traditional marriage na kasa den ni den na koma ye kasa we de eye aware ampanyimfo age atumu na yene nana efia tumutuo oye ebu akwa menhia ba panyini ono ankasa so eye otumfo ankobia hene ne jase hene ma ono ena yene no eba bedi enkomo ena yen chief executive producer nana bila kantanka ono so oye chiame na nane bacho akwaba yo udino facheme mentai kaisa de o se bila na kamanumu a nene de o se me de ni de bie fata ye me double pacho budin ma FM 87.9 Kumasi Medini ye Nana Akwesi Owusu. Nana Akwesi Owusu. Okay. Na me ye otumfo ne chiame penny a chiame. Okay. Otumfo chiame penny chiame. Yewura na chiame num doso. Sebe penny for se sebe abo so na ngoma so. Krobia sante kotoko hene ni mu yedu. Oso na hene tre. A chiame num doso. Okay. Yawo chiame hene. Akoma FM 87.9 Kumasi. Chiame penny. Eno difference ne ye den. Aye kunya ebi dibi echi. Okay. Sani ya kase sebe se ahemfuchi ne ebi dibi echi. Achiame no nyina hia di oda wo nyina no ya achiame hene. Okay. Okay. Miura mami mu asema no ye nsuase poku. Nsuase hene. Okay. Okay. Baby a police station bi wo ho no. Edum ho no. Okay. Okay. Ana miura ohene ba kofi nti otoso mienu nso ye chiame pani. Okay. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, me das papa. Na yembra nana efia tumutuo ebuakwa menhia ba panyini. Ena otumfo ankobia hene jase hema. Nana oda mama ho. Jusu bro papa. Ba cho ho ye de. Onyankopon tu mentine ho ye pa. Ye de nyame ase ye das papa so se ye to nsa frɛ wo na wo se enkomo aye bedi eye e wo se ye hu sane atete no sane na aware esitinti no woni eba ba be bonkomo woni wa woni abema ana oba e na ye nyina ye ba be di esa enkomo se ye ka jase hema ankobia hene jase hema 87.9 Kumasi na se jase no wadamu bibi kakra bi no se ahemfie nsem de ye nyina na ye ka na bontene kakra bi a ye be hu se jase hema se na moye mi da se bru se ka jase a jase ye ohene efie wo gina ye ejasefo edia se otumfo etukwa ye jasefo ene hwechide entimira emamoni yo eye otumfo ankobi ahene jase hema okay eneme okay ntise yira efie ho Akoma FM 87.9 Kumasi ene kutai yo jase nana wadamo yese onene mmaye ntaya na obie wa no kakra ma me sacho yo se bibia aboko nso Ghana bosumi ame fan sha se free one san ya baye tete aware ani mande yesi ba bedi honkomo no wodiri se eye match nko a ena wo se yetusi wo se ye de kai tete no de ne ye tete nuane ena ye ntade hyemu asabre ye nyina yesuamu yi ene de keka ho nyina wodiri se match nko a na wo se ye sa de na na se e wo sa afini mu ni nyina ye promote ye ntete nsem no Akoma FM 87.9 Kumasi asam no so anu asate ko ne medical adamira no ase okay yo certificate mi a ndayira eye otumfo otekokoso adarumenti ena yetia medana si bru yira unkwaso de tososo emira ankobi ahene otumfo ankobi ahene bacho Bafo kwa mikusi. Wahina otemi nka emamoni yo. Na mishra bibiri. Eda obiase. Akoma FM 87.9 Kumasi. Bire sembi ya no yetimi amamre kwa mu.
etimi ya mamre enti se wo bisa me anya bosome ba akopem ene ya yesi wo se ebire bi tisa etimi di edi sa amamre no okay yeda se papa enti yen hya se fi tete no se na oba dru ni fie so a e wo se oware a yen hya se enfri ho na eden na e man panyimfo te se mo na mo wo fie den na mo ye e de masa oba no e mema ne side no de na mato ama nana kwesibusu no so aboa but yen hya se enfri e man side no ba dru fie ben so a na ka se oba yi waso aware yo ida wan se tie fo amutie me so oba dru ni fie so a ema ye hu se odu tama so de ware a kane ne efri bibi brakro babu ni nsa ni egunu bra okay na edo ko krum na krum ho ba panyin ho no ni edo akwa kire no nti edo kire wo a edo ni kire no a ni eguru bra na de ma ye hu ni se Akoma FM 87.9 Kumasi. Aunty Bea mama nsum. okay The entire na ye de kochia ba pani no. So e maasem. Na so de be ya obi mfa 699. Nti ye ka se obu ni nsa oduru ni pani mfie so a ba pani no e wo de oye a wo de hwe se wo bu ni nsa no oni be ma bi ada be ma bi afa do ana se we die kron okay nti se ba pani ni hwe na ogitum se we die kron a wa ma kwan na fi wo ba tan na o de o baba ye no wanka se wape wo da wo pese wo de gro no wo ba no bra okay bra gro na se kire ni se ye da akwara na di a kire mema wo patam ho no ana se krom wo se se di abaya we onya akwada bi mu afiri nkwada mu aba mpanimfu mu ni mu amia ti be ma bi ani gine wo pese wo ware no a kwan da ho okay eno no na your age because enei do for 10 years do baako do mienu do for ni yedai akrat me di mfie du na we obu ne nsa je na kan do for ena de wedi du baako enso timi bu ne nsa du mienu enso timi bu ne nsa tete no as a teens sorry teens na kan twi do for edu me feel cry edu enti no enei senka obi edi 10 years 11 years na obu ne nsa ye de koye ntiti ho na that time no kwaso aware ana tetele de na ma ne enchi mantem nana me wa mi so mu kakra kan tete no ansa ne be hu se babu nsa na na mfie dunu ehoko okay ansa ne hu se bia akolai obu ne nsa okay Akoma FM 87.9 Kumasi. na mamre ko mu ne se do afaso sanity enti se yenya grow bra no 15 years na wachima no na yenya grow bra ne dia na chese waso aware sa 15 years ho na ifiri wo ko nyina okay yetimi yosa enti edru sa time na ya grow ne bra na wie na ye feel say waso aware no oba ne maame ne papa e man panyufo e wo oba ne busuam e dan na omoyi ahosiesie ben na omosiesie oba na e prepare ne say e bia na ba me bie hu no enti oba be ware ene we dey say dey me kan mato ama mo mienu nyina de opese oyi ano no yi ano Akoma FM 87.9 Kumasi. be na metimi aka sipi se ye maame ne nananom no mu ware ntempa ya na ese kane no no mu enya ne kure na sitie wo ho ti ansa na akwada no ye hu safi woduru mpani mfie so no na bia se ne nana ba pani kan ye mfie dunum dunsia dunson depende anase esono ba bia anase fie bia mu sane omu enia masiti akwada bi bu ne nsanteme fie bi mu obi mu ne nsanteme fie bi mu bi no ba nya be fie be bia na ni mo de nansia no watwabra fie bi mu nya fie hia dunum ni akiri na da so ye enti esono fie bia ne sane emu ayite nti obu won ma ben fie du nson kura nsa na wabu ne nsa am ya agro ne bra bu so bi adunsia bi kura du nwotwe na da ya bagro bra na na nson ani ade wie ye wie a free sa da no a obewie na de ko
be me bia waboa no so peso ware wo no otimi ba ani mu na kane no na enti se na be ma ne hu oba ne ba bi no ne ka wi a ansa na yakokwa a kire maami ana papa na enti sa dabi enti ya gro bra ne ya gro di a kire kro ne mu nyina se abaya ne din di akua firi yie te se de wanyini onya akwada biem ti be ma bia ne gine ho a ti wo be ma wani gine ho no wo na wo kɔbɔ wo papa na maami ana wo fa amane kra na ya gro ne bra no me hwe no a bɛboa me pa nti madawo ma monka ho asɛm ma me nti maami ne papa ana wo fa bi a wo ben no ona etu sa na mo na ma wo be man ko kan chiro ba sa me pe wo tete no na be man ntimi mba oba no ho straight so opeme yesu ko hu ne papa okohu oba ne papa ono no papa okay be man ne papa no aka chen se ma papa e mehu abaye na me ni gino 87.9 no o papa no so etu ho anamo ntuo no mu no eno na ya ma be man ne papa no eko abusua no ko ekohwe emu sani ana no mu di ka kire no omu ko wi mu ehu se ebi sabe yare bi nim ana ni be wo efie ho no basaba atutra samu ne ne ma basa ebi nim dia papa no be ma ne papa ni timi eye sa ahwehwemu no a otimi ba no otimi ka kire ne ba ne se eho ekwan da ho ne so ko ne se mu no obusebuse mu na ho nya ontimi mane ba oni ba no mane nkokora o mane ba ne nkokora okay enti sa hwehwemu ni nyina ekoso na oba na be ma ne hunu no be ma ne nya nka hwe nkire no oni ni ngina mfamfam dan ho bia nya sese bia na sese dia ma me wan kasa na onim sa akura na nyini kofim se agro ne bra okay ani akire o sa akura na wonyini okay enti sabre na ni aba no ho ani aba no ho no so doso enti wo ye hwan a wo na wo kwa animu enti wo de fa papa so wo maame so wo fa so me ka se bi pompo ebi mpo na krum ho no akora ne papa akora ne maame ana akora no fa bi ono wo papa kura ne di agro enti wo de fa no so a ono na koye adwuma se wo ba smesi we de madawo ma Akoma FM 87.9 me so me ba onyini finchia ba aduonu nan ono na boaboa me kane no na yehwe be ma ansana beka so be ware no yehwe wa ho ade ekuta wo isanse na wa ho ade wo nipadua sane wo gina wo so sa na eyekuaye adwuma na wo ye man we mu titi ho no na yekuaye wo be sinkwaye e ka so bi sinkwaye kane no na nyamfufun na yekwaye 20 ni mu ne sa toto ni ade ade ni mu ne sisi utwitwa ase ni nyina wi aka nua na fe na obebu nchi nua agu fom ama asase ne so ada ho no wahye wadua wo no ba Akoma nti ho nya dia wontimi 87.9 Kumasi na wo kwa ware oba no wo ba ma no na wo san kwabo oba ne maame adwuma ye ye so ko jana se adwuma okay so wo ya wo de na wo boa wase ba so nti wase adwuma a wo ye no wo efa na ba ye nti ye se ye hwe ne ho ma ne ma ware ye so te ase ahodi ekuta no no obetimi aye ne die ama bi aso akwada na obewa no so no san ye na senso die ama no na wo oba na ebewa ho so no wo so yo ba de yofo ye ba wa obetena fie se behwe me maame ne papa mame enti oba na wo ba fie no nti kane no so kwa wade aye se shoba na batwe oba no okay edenta no mo kasa se shoba na batwe oda na ye kira wonia wo mpanin fie ese wo ye ti wudi maame achi sani esi no ye nkwan sani esi se kete sani esi ye afuo sani esi esi niema ni ade kane oba nsi niema ntenase wo sada wo okoto ho okay ti okoto dwesu ha wo twesi okoto dweso nti oba de yofuo bia no opese ohu a hwe na batwe ne hwene okoto dwe ho no ye ne ntuntumfuo ne bia ntampie okay akokofo no de eda ne ho adipa okay cheso ye de yofo okay obetimi aboni mu asisi 87.9 usiniema nko okay yo yeguso aye kire ye tete awawe no ekwan ya na tete no ye nananom efa so age awawe edema ye mani titiru na yakase ansa na oba no kra no ye behu sai wanyini no je sai wachima wobu ne nsa wa menstruate na yagro ne bra ama gromofo nyina ehu sai oba yi
we bu ne nsanti no we dru aware emfie so a be ma bi wo krom ho aye gro ne bra ne wie a we hu se obey ne ni gine ho na eno na me bisa me mpanyimfo na me ne omudi nkomo se enti ye agro bra no na bra kwasi ta ho na wo hye me ma se bi at that time kra ye gro ma ba ye num nsia ne akomu nyina abom ne agro mo bra na o hye na no we hu me ya bene wa kwasi ntime mma me ho straight me kan chense ya bene wa me hwa say metimi ne wo didi nkomo ata afam down mo se na sa ni ho de na wo ho ne se na ye di agrobom te se akoko nom ne agro hodo bi obiri ho a na mema ne ma di bom wi ampe ye manko agro a na oyi ball na ye mema nso nko agro eto ho a agro ne dudu na no ne ye di bom ti ye di agrobom na ye hu ye enti adwen mu no agro die mu no ye timi kraka se we yiri nie we yiri nie yumpina u di sagro ni bi da ho enti ya se ya fa ne se ya agro wo wontimi nkan kire oba ne se mepew agro mu no ye di atoto se wo yire no no ebra ye beda wadi sasese wadu mpanim fie so no afenu adwe ba ho se ene abayam ne di agro menya no amepe no na wo a wo kaksa opa ba ya no wonya mfie sen di adwuma na wo ye woto maame no papa nchen ye gitum enya bone na wo ho wade te se ya wo de bo maame no papa le so ba ware a watimi ahwe wo yire nti ehwe sa ni mane nti papa kura bra wo de kontrol du ka se na wo wadure sen akwa ware okay enti ya ne maame ne papa na kwohwehwe oba na busua mu awie no na wo mehu se de oba apanyino kan ye yareboni bia eni ho omo nye tutuafo chese bibia esi aware no kwan eni ho no omo eho no wie a eda na monto obiem na be ma ne busua ne betu se hodon de oba be hu busua okay oba no so agiatu ena de ye besere no so no o maame ne na busua fo aka kire no se sei na ekoso nti afi na du se busua ne be hia Akoma FM 87.9 Kumasi na se me maame ne papa frem no mo ka kire me se na kwesi wususu na ni geme ho a me ntimi empopo miti tete no o ware o se yesi ye ware ma ade ne se wo ye somfo ofie me na me dru me fie so na me be ware no okay wo ye abusua na japade abusua na ni o mu na pe papa ma wo wo ni ani na de hu papa enti adwoa o papa Kofi Mensa ne ba abra do toso mienu no Akoma FM 87.9 Kumasi da mu yene nkada ka papa na oye de okay o abarantie no de me de mane to fom no krum ase ne nete ha wonim no mesimi nim no ne ho so wode obetimi aye adwuma ahwew ndi ase papa waka amate se akwada no ewo bibi obetimi aka de akire ne maame ne papa na ne wofa no se ejina se esuntimi ware na enye ya wo na obekire mu oba ne bekire oba no so ni bibi abegina so de akasa wo mpede a Akoma FM 87.9 train san say magiatum yakoshe akire ye hu se emu ye na aya na yen oba no nso oba na busuafo no omo nso kohwehwe be ma na chi se bia so omo de omo hwehwe yen ye chi ne yen yenim ibat omo de beto ebusua ne ni me oba na ebusua ne nim se yen ba be ma sumesi we hu mo baba yi ne ni gine ho na yen so hwehwe ebusua mu no ha ye nti etimi bam me oba no me nso ebusuafo nso etu anamon ehwehwe be ma no nso achi ana be ma na chi de na mo hwehwe pacho se metuma mu mienu nyina de na nakakakra na oba pen kakakra na wususu akakakra ndase dia ye minimu amatine se be ma no nkofo ko na se oba no so nkofo se nye yenko na sabe yareboni we abusu sa nso ye betimi de ni afem se papa ebi papa yaso mo beka yi minimi kuro e ba dwene ho se papa aso mo beka yi if you also mo beka de no mo so kra no mo ye hwan e ho no okay enkuya okay yesu betimi ni mekunu amene ne chiwa akwala na mbesre no free yes betimi aka wasem se Akoma FM 87.9 Kumasi
Okay. Na just say both ways no. The man na basa no yese. Kane no na nkwada no yasomfo. Oba tan bi a oba somwo na wo begya ne kwan na firi uncha akọ no. So pe baabi a akwara no kwa obenya na somdwi. Enti baabi a akwara no kwa sa wo hwehwem na hu se emmoa ense so wo makwan. Sanity. Okay. It's both ways. Nye nyina ye hwehwe buhwe animu. Oba na busua hwehwem, be ma na busua so hwehwem. Nti omo hwe na afa de ye hu se baabi aya na fe na ye betu awawe na ankasa ho. Na bi o so no. Se kane no na hoho aware no enno so pi. Hoho no ye hwan ya. Bi a wo mfu kurom. Sa santifo kan se mi se ukurom pete. Odu na mo ebika. Na na ebika. Say na young masses. You say pete na fan ya hoho. Enti na mi bi say na ebika de. Enti kane no ye kan nyina ye kan se ye nimu ye ho okurom. Okay. Enti bia opani kwame da pa ba bedoye. Obedoye obedi be mfie be aduasa wo nkoda be nsia. Nkora na ba be kan ye ho ye nimu wo mu ya hoho de na so ye no mu neti. Akoma FM 87.9. Omunya hoho. Ene ye wode bia ne papa tu kwan ko baabi. Bia wo ko de ne koye kane no se akyerkyerefo nye ne na akyerkyere adwuma eba ewo. Wadne papa de ne di na chi ko baabi. Okọ ekohu obi wo hono mo enti obetimi breka so obetimi atresia kokrom ho akọpe obi aware no ho wo ye hoho na no nso mpo no na hwehwemu ko ni onim fa na nipa no hunti ne ma wo san de akyire ko ye so ho enti empanifo no kura ayi ahihye bi tu ho a ye se wo se wa ba wo fa ba wutimi ware ase ne se kane no esanse na yekua yo ni sane ma no ajapade bia wode ma ho de beye no se kafie ho a enna se mo ware abusua ne mu nsoso a asemba ye ka etwa ntem. Okay. We maame efrifie ha we papa efrifie ha we ba ni we ba na ware fie ba ko enti antwe twan. Okay. Okay. Ye da mas papa se masugu so amote Akoma 87.9 Akoma mu nsem na mo hwe yen enso ewo Onua TV na mo hwe yen enso ewo Facebook, TikTok na YouTube. Senya Ghana bosumi ye de ebrem no Ghana ho nsem nko ewom na yen usual nyama na ye ewo Akoma mu nsem so no kofo de omo nsem ba na eno so ye ka bi na emom ewom so aya so ye the topics atete nyama bi ane ye titi nuane a ye die ya ye gya die se ye exhibition beba so nyame ya aduma 25th no eno ebi ewo ho enen so ye ka tete aware se nya tete no na ye nananom fa kwan so a ekwan no mo fa so a omoje aware no sa abrede ye hu age a na ye hu so ba no waso aware ye bragro no nya ba mu wi a be ma na busua tu anamo ekọ ba na busua mu na ye de akoto obanim se me ba ba me esi ne niji wo ba ye ho eno achi ne de ne ahwehwe ebusua no mahu se yareboni bi ani wo ebusua no suban te sen oma ye ewie no mo de beto oba no so ebusua no animu a oba na ebusua no so omo so aye investigation se wo be ma no so ebusua mehu se mo hwehwe ye fie se dam ani ho yareboni ani ho munye tutra for no yeso ye behwehwe na fe ye hu se bibia ye a fe na ye ba beji tirisa no na ye bekọ ne ani good morning Ghana edi nkomo good morning herbal yani omu edi nkomo wi a yeba na etirade na ye je etirade na ye den eden ni den na sa time no na omoje na enei de ye ne fefefe ye rap ni amahu a ye de ko nyina no modernity aba be ka tete se na aware no esi ekona ansa na DJ Ike ebetnase no mama ma 3p garlic mixture na enom 3p garlic mixture eye mojedro sonko eboa busi immune system no o menses no enko yi a esiesie no e de mawo wo ye kese bro so a ni nyina eye 3p garlic mixture obenya bi wo pharmacy chemical na herbal shops nyina obenya bi e wo honom frepi what natural e wo 0248928824 0248928824 na afein so mama ma eduane papa endi eye home sweet cereal legume mix home sweet cereal legume mix Tom Browns wheat wom emu wom soya beans enso ewom odisi jaso a 30 minutes pepe na aben o pesi chie milk na nchine na odi bi egum o mpenso a obetimi aka edine saa enkra a o medi fi busumensia ekopem abrewa akokra poso mu nyina etimi edibi ubenya bi wo poku trading
KJT Dr. Mensa Edum PZKO Ebuakwa Offenso Tanoso ena atonso opedudu to ano afre 0246 697358 0546 921728 DJ Ike mepacho ohu etise Eradia na afam de ja kasa olumai nso so ma hwe me hu yede nyame ase pacho so so ho ya de oh ai obetimi anu okay yeah to aso e also le no kase ade woni age pa mani age fiase le we se tutuntum ya ama maka mi kuro mo hima sa kuro mi hima na won so ofesa wa na hima nso am o time na eko okay o de tina ho e instead they make any na your time sa nya me time pa cho pa mi ni time unim say ya anya yi kakra because pressure e be ya so na no wodi ko for friend na good morning ade amemani age pa kase ba kon say sana eduro nkrofo no meduro ya nkrofo no meduro na de ama good morning heba mesha no age bebia ne say obi ho say say na woken obi eduro we ye mojeduro eduro we boost immune system say na nkrofo diminika awonsape ni awokeke bia kwa akoto but on be no be we at the end no am say omu hu no hwe nti ye betana ye ka good morning na say bibia say obi o say ofra say anka me koto bibia me say minjai bibia say me koto bet me dia kokuduro bi koto e mokura mo eduro ma no box bottle me enu pewo ena me yare yetu mo eduro ma no bottle ba ko pewo we say ma no me ense pewo na say ohwe adanse ye be na e me ye betana ha na say ye ni anje a na say onyame ye ya ye boni aye wo yame anim ye ne sanso nti numbers na egu TV no so no good morning heba mission no wo so fa me ba cho sa wo fa de obeya ne say ebi akasa na me ka na wa na ebere ne asa de man bi kan yentumi enkani na because of ebere nti wo fa na wo so wa kire yen say mo kasa no me yare nie me pa cho mo de e wo he me pa cho yentie we number 1 eduro ni ye immune booster boost ye immune anase enkomo na woni pedua ni mu no enti man bi say ni pe bi be sore be ka say me ho ntome me da sore ase ya bomi ase ye de imponti be egu mi so oni pe bi a otanum good morning heba me no on experiences sa de area ni bi number 2 obi otanum good morning heba me bia ni moja ni tumi di ofu sane kama e ma ni nya ni pedua ne sa de ete ne sese na 3 esiese mene wa mamme wa be tesa mabawa enti obi otanu good morning heba me chebe wo hwa na we de ne nim dua ne nipedua na se o kastra wo se o 70 a wunjin wo hwa ba ne be 40 obi o 40 tanum good morning heba me na o ka ni fi hia cho so 40 man bi wo hwa ba ne 20 years adenti na make sa e mabawa no no afi mabawa no no mkra dia na o mkra dia o manya hoden foforo kra fresh body e na afi dia o manya enti eduru ye de TV so a wo hwe good morning heba me chebe hu se da so na fe numbers ni mu bia wetima peke na wafre na oni edi nkomo obi o ho a na asem o kan na se edu anaju ani mpa ina eda no ono nkwa de ontumi nda man bi se anaju na chewpen ene bia ade asa anaju ni mpa ina eda na man bi wontumi nda wanhwe a obegbo nsem ama obi a o complain se edu anaju wontumi nda e se omobra papa nti na se wo hwe me ana wo temi a edu anaju bi a wontumi nda we duro eye good morning heba mesha numbers ni be good TV ni so emu bia peke a ka kire yen sempa cho meme ya we ni edu ni be bo mi ana number 3 obi a nani su tabri ni pa man bi obi a nani su tabri ni pa se we ni su tabri na dako enipa ni wonche ni wotwahwe a na wo ye ne den ekoba ni sa dia meme ka kire we ne say pe edu e fa ni say good morning heba mention mi fa ye wunsuoma anti bi manin pa no nom na anopa ewia eni enyimre anopa ewia eni enyimre na ono so mre media dance enkire mi no mienu ne fa ni minyama osoro hene number 3 obi wo say onta ni dintem nti ne didie ina kwaye anajo ontumi yimfrim because yen mu say yetumi china na ewe fi kwase yen didi enra me kwada na me we fi mu say me didi afa me dawa me tese me yemu wo me me kai ya ne mu say anopa na me no miti me pie ye na chinchin nti kwaye program na ade me we fi afa na pan no da wo na say me bu pan no kakra na me dey drink kakra malt bi e boso na me da enti no obi o kwa ontumi do away with that eye den anadwidi de be chew me pa cho nti say do anju didi wo boso hyehyew ani ade ama edura ebedu akejinemu enye good morning heba mesha pacho montu mo MCR4 na omonfa ade ne nto so ma me na numbers ne guso ente sa meka sakwa enti no enu so na chi no obi so tiemi na se o hwe me na so gumi so na se ne gumi so
radio so a de ebe bo me ne say numbers na egu TV no so emu bi afa na frɛ o fra o se maduro no mate wansam manu bi pɛ me no mo ye ne sei na wo so di adanse kyerɛ ma bi obi o ye bema ne mema ye na o ye no o da sɔre ana pa de chinka se hwɛ bema se wo chinka se tutu na etwemba wa osisi na ede wo pass na ye be boni be kasa siatica na ede wo tu fom a wan hwɛ wo adwuma pa ekuta wo nsɛm no ma oba no do na adwuma no be firi wo nsa na oba no nso efiri wo nsa mpanifo ka se mi sa wo yire be gya wo de ɛna nka wo adwuma ba sɛ de anka wo yire nya because adwuma na ye yi oba no be gya wo akɔ nti bema wo ba yare ade fom oba na som wo ekosi den na nsi a wo hye ase ka se wo sisi ya wo ya ukotodwe wo chinka se ya wo ya no oba na ne wo mani na so da eyeyini omoboa yare afi dekro pe obeda be soro no na wuntumi mpagya wo mu biem nti se wo tiemi a entem na pe eguro na ye fa ne say good morning heba make sure bi na no eno ena bebo na eno na bedi wa kegyina mu oba bi so wo tiemi dia ne kunita complain pa wo fie eye se odwunso amambi ote ye opa wo de dwunso mu na adia ba kwa ya ne se dwunso a wo dwunso adedede na wakogina bebi sa wo dwunso mi kase kwa wo wia ho na adwunso ntamako na bayas mebias na woda so gina ho na wish agye na wotumi dwunso de mama mesrew se wo kunu ennam sa kwan ne mu a me pa chaw enedie mu a pe edra fa ne se good morning heba me hye ne bi mpema no na ononom na anopa ewie ne enyimbre ebia wo ye be ma wo hwa me first ne nka wo ne wo kunu wo yiri hia na nka etumi flow kama but ende wo butu no na wo hu sana wona na oti ya obi e wo be memu ekoba ne sa edura bedu akegyina mu na aboa wo eye good morning heba mixture se otike mu na wo twem ana wo ko obi dem na wo pie akọ na wo wate nkomu na ye wo da numbers na mu bi afa eye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 aha and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 obi ho to me for say mo numbers no me free bi boy ya che me ntumi mu boni na ti na ye ba na ye be present ye de numbers ni begu so na etiefu etumi abobon da me bi boy obi wo kwa 10 days ontumi mu boni na ti na de one found so aman ya na mo edi mi aboro pa me pa cho enu na chiro obi si ni kotodwe etutu ni pa se ni kotodwe ya ni ya pa enipa bi a nkotodwe ta ya wo ya pa mama we draw a good morning haba mesha de bia ya metadi a dance se mami te mpanifo no eduru bebi enipa wa ho de nkotodwe so sister wonu meduru am se wo si na ayeko wonu meduru am wo yem kra eye twekuro me pa cho me sraw ennei eduru bedi wa kagina mu eye good morning haba mesha hwe challenge wo na wo de kopa eduru ne bottle mienu ana miensa na wo de no to boss anopa didi ewie didi na num bi na hwa ade se nkotodwe ni sen na ebe ye wo pa cho kotodwe ni mu betene kama driver ni a wutie mi maka jam se mo fidie driver fo tie pa nti wo ye driver ni na se wutie mi wo tena se che ama wo sisi no enne wo si free care mu si fomu a wo sisi eba your house a wo kofie na se wo yere ka se wo ni nhia pe na adane mansotwe na adane nkomodie na adane ntokwa me pa cho enne se wutie mi na wo hwa mi a pe edura efe ni se good morning heba mesha anti bi ka je se onfa ntu ni ka ni mu anapa opia odidi wi a onum bi ewia driver ni nu bi yimda driver ni nu bi eba buo masisi ni mu atenetene kama ama wotumi aye adwuma wo mpaso asan ye adwuma e wo kem na wo koye adwuma e di sika hwe oba na nso ni nemu no obi bo no yim didi mbocho na mso mi didi aha na wo de wuntumi didi hwe na no didi ubocho mi maame o papa o bra ni ofa ma de nyina enda me sugu so se kope good morning heba me cheni bito okura de wukura ka uduru bebi address to bia wa bowura ho o se me pe good morning heba me cha eni bi na mato eno an tietietia man bi obi ono so ne nsataye titiriti ne nine taye titiriti me pa che se wo yo obi nipa desani won nine na won nsataye otitiriti eni de ni ahobrasie mu edura ebe bo ne diwa kagina mu eye good morning heba me cha hwa won se na taye otitiriti won nine na taye otitiriti no dako obeko hospital ya se ukoye stroke ho edro anase ukope edro dia me stroke nso se echiwa wunwuma nyina betumi efiri wonsa ma woyere efiri wonsa enti me total sere wade se mo me stroke nchi na mom ne ya hya ase a wonsa ye otititi wona ye otititi ni pacho
pay dure be so ano e de ama wo e good morning herbal mixture herbal doctors ni na pa cho mo kohia e duro ba ko o mo ina di hu nkomo na o mo de aseda ni abaso bo mo doctor 3 days e good morning herbal mixture enti nyi hu akinye se manu medura wonu medura na edura ye pesa usu di adanse no eno na make wan sama kire we enti gi number no e 0246 59 41 17 0246 59 41 17 na na bele na minimum ma no better MC aho ko nka no me kura wo sanke de egu TV so amami Samsung 0553 21 35 87 media me presenter until winning me 0553 21 35 87 phone need am change 0553 21 35 87 sanso ena ebia oba no okọ school na se de biara da bosome so ai se de ni be fie abofa ne buni se bia se de ni be fie amfa na me fie na da akoto hospital na ya fro me ba che akoba ne sa edro de ba abofra no ama na jai sa fie na ye de ne be eba no eye good morning heba me hwe ba yare aye pa na oba tan wuti adwumam ne afra wo se ye de oba na akoto hospital ayem hihye kwa atumi ku me pa cho me srew ayase ye nko anasa na yas ne menstrual problem ko ade amesrew fama eye manon num a drive and say good morning heba mixture and a TV no so ya me adom ya beto so ejebe nya dedu enti peke numbers na good TV no say mu bia fa ofa frame penifo no be gbon koma e chan medie me pa cho baby bibia wo bia wo pedro ni bia to ubenya bi me de kasa ni si na ma chiro baby a ubenya bi ato na akopa bi ato wo nkran ya ko kan shi Draglin Accra Okenshi Draglin Tinatet ubenye bi ewo ho ato sanso na Hello Heba ubenye bi ho ato Repash Haba ubenye bi ewo ho ato na bibia ye kama ediamo Aunty Bea se wo mo mutie no ebi wo Ashama ya onko main station wo Equus Pharmacy okwa ose mepe Equus Pharmacy ubenye bi ato ho sanso na Widima Pharmacy ubenye bi ato ho takrade for beko Mensa ubenye bi ewo ho ato sanso na nimdie heba ehon so benye bi ato na na bele Kumasi de ka tie for so omonko Ashtown okwa akolina ka obenye bi ato imbrom Mr Heba ho Freddy Mensen so ewo ho tafofo omonko PFA ewo tafo New Road kwa pepepe obenye bi ato eduro na America na asempacho mpenifo nom emaba wono nkokora ne mrewa mmerantie ne nkete sei na enom na enum adansidie ene na America bi kiro no ubu nsa na wote ya obi a wa ya ase ampacho numbi woda sore na ase ya bo ampacho numbi ukoda na juwa ampacho wuntumi nda num good morning heba mesha wo ho na woni su bro we duro no me pacho koko pa na e ha koko obi frame o se na me ye pani na koko ha me kono mu duro ni bi ni na ejai na ya dansidi amasafe rade konumbi se koko hawa numbi yiste uboto japade bia koma na na abere wo we kurase ato good morning heba mesha fakaon o kumasi for ni mewie mu kra no eye promise heba o yere pa for abrosan obenya bi o hato ko for die for be ko Gapson Pharmacy obenya bi o hato Beno Pharmacy nso obenya bi afesunya ne for nko Moze Pharmacy o watakwa eye ebibiduro efie Aunty Bea yammo no mane yan soro so na mfiri hanko eye 0246 kana mintie 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 wonderful me jata na kana mama mo find out me das papa sama subuso amutie akoma munsam na mo hwaye enso ewo Onia TV ene dwade yenkoma yedi yese tete awareɛ ekwan ben na tete no na ye nananom efa so agi awareɛ edema omubaba na bema na ono nso aso awareɛ no eno nso anamontuo ben na aya ono nso etu na ogi eyire ede bafie ye ne nana efia tumutuo oye ebuakwa manhia tumutuo esa ade no wasam na wo ka no tumutuo we ebuakwa manhia ba panyini ena osan ye otumfo ankobia hene jase hema ono ena ye ne no edi nkomo ena nana akosi owusu ono nso ye otumfo chiame panyini chiame ono ena ne omumienu ena omoche ye tete no kwan a na ye fa so agi aware sese ye hu bebia
oba no ya gro ne brawie be ma ne hu se ne gye ne ho ne busua etu anamo oba no so busua etu anamo afei na waregye na nkasa eba beba so nana owusu mame mbisa be ma no ene ne busua no edi anamo na omusu etu sebe de bibia obi kana say the road is clear enti eden na ye de ba ne ye be sere say oba ne ye gye na ware Yemi da se mame ni kan kire omo de ntia na ejanom na se ofanom na pe yire mo mo fa se na mo ba no Akoma FM 87.9 ya wotu efie ho abre wo ho hwe ofiri nkura abre mu a tetew amu abenyini esese enya wo so mfaso enya se wo na wo ba bedo afu abehwe wo papa ana be pesika abehwe wo papa na emu mfaso abenya afiri so se ma wo yire emesom yen bre kakra enti bon se be ma no be ware no o ware akotena ne maame ne papa nchen kane no na wo ho pa kan ke duru awo bre na bronya ne mu na se enam kwaye ne adede atwe ho ahie enti na wo no ho pa be sora machi awo bre no mu wo na wo be soja bu on so kura tiri yi nyina mranti wo fi ho me yeboa ne asoja wo wase be sora machi no ba betene ja ho atuja kakra ene sabre na se botuja na kwedi mu na jasana mana doso no we di bode we di bayire we di menkani ne de aguje ni mu na obi a di bia wo na wase obehwe ni nsu akosi adwaye amano amene dware oba na ya ware na ko adwuma oba besom kan na ware ye som okay enti obesom wase oyire eye maame ne papa ni nyina na obesom wo ba wa ba fie wo na wo bukasi ho no wage ho aboso wo ye nkwan ye aduane ama won sinu nya biedu nkumafo asa wukunu sa kane no ba manya so aware no ware a wa ba ye panini enti fie ho mema nyina mu didi bom okay enti unu aduane ma wukunu a wase bedi bi wukunu nua mema bedi bi wa akuma mpokunu ti fie ho a ono so bedi bi table ba ko maami we aduane si nche esine kunu nchen we die si nchen ba ko hye table na se na ba ko die si so ye di wi a ye yi si nchen di ba ko so dia ba be si so enti mu nyina aduane be hia fa ko table ba ko ho na ma ni nyina di bom e ma ni nyina so di ayo ba ko sa na neti okay enti na ye onti nkura na ye wo mu fi ho mu nyina so mu ye nuanom sa so mu nyina di bo ba ko se de na no na mo ka ye kan enti sa na ye di nyini ti akoye fi ba ko mu ade ti asebsi ana ne kanye kana kora okay na ebra ya abusuani nyina agi atom awie no aware ankasa no nye ya bre so ne ye hyehye nyankopon oboni wiase no hyehye ye ena bema owo ne ba ena wo hwe ne ye beso ne niam ode ne ba ma aware enti ye hwe mu a opapa bi ne afre no Jacob obabrum so hu oba bi ma ne je hu so so ware no enti okoye no papa na ne ba no ka chense yi so som mfie nson osum mfie nson wie na ye do ba ma no ko no hu no hu se nye we ena no ope no anya se hade panini nware ya ketu nware to pa ketu na ka ho de so so som mfie nson je na papa na hwe free abrante ne ho ano no to osum mfinhia du na no de je nkwara mienu ti de papa no ne abusua na tena se mu pe sa wode emom se itira de no o mu na be kire enu nti na enne se wo kware ya se na abusua ya list o ma ye list no okay enti che se sa list ne de snobia ebusua bia ne de yo oje but nana hima eden na eye common wo sa list no men kan say because any e ka obi abe hu no tete no na eden na ya ade a ebia mi free ebusua o mi free ebusua nti no ya list ntimi nyepe na emom eden na sa ade we nku ade ebusua ebusua B ebusua C e wo say eba list ni mu ni hu say ye agi aware ye ne de me hu say ebusua bia ne omo enne kura se say e wo ho ebia na wo krom ya di list ni free tire ko country uta tofi ni me 87.9 media amamre kwam wo ya amamre ni wie sika sam ayi kakra konta fo ne ade a mo ho ne mo de mo amasa okay so simple so obi ani de a abusua mu
omoji amamre mu ni amane mu den na ende ye den ye wo se epie mu a ende se ye papa o se ye hwan yo ende wo se epie mu na ye gi free be ma na wo be power re titru pa de menu ye broninza okay anabila en no so se wo pe bia obenya no ye de ye nyankopon adom ye se ye nkwaye bia mu a ye wo no ye benya abe ye benya doka ntinse fufu die okay na ewo ho na ye wenum se nipa egyan won bibia wo ya to ho aba betwa ahia no ye se ye bibi kakra ma omususo enyam mfaso ti sensenfo ne beba ye che na obi anya bia no okay na sikasam ne nimu sa enti ye de ba ma won so eso ye bibi de sum ye enti na nom se be ma odo ho den be ye wase adwuma be ma na ono no akware oba ne de na ba o ma na be fie na oba sum wase no so na ko sum wonsem enti oba no hwe mu kra na na mi twa no ye hwe mu kra na yen enuanum bi e wo ho a se not FM 87.9 Kumasi. oh enti no me na be ma na ba be ware me no e wo se obeso me so papa wa afuom wodo ya odo ho de bedo ama wase wase na nyesi aware nyesi kasam aha okay abusua ne twahia ne tie ho ase a okay ye di adanse se free na eko ya amansa oyekodwobuache ne ku ya keke anu kakra bibi kakra bi a yewie sikasem bi anim na emom a wo be ware be ma no eso do ho den eye adwuma ma wase na oba ne so oba no so aso be ma no aso okay difference are na wo ho no na eno no na omoje ntuma ene papa fo so omoje me ba wa broche ntuma na omoje ntuma sa okay oba panyi pacho brem kakra di omu ni se wi ase na ekọ nanim okay ene masesa ni masesa enti sekane no enti na no awareje na koye bibi ti se wo ya ade bia ebedi ani so ebebem ebem wonu abenya enti wonse no e wase bi yesu antu kra anya ni panyina na eje anya ni panyina okay sese ni ya wese hwa akokoswe oba ni yie eni ade ehia but niam ewo mu no wo ya eboa eya ani so efe okay enti na enkontaje die ya ene omoji na tete na omoje no nso oba ni nua mema na yesi yeje eyi nkontase kan ona agba oba no ho ban ya ba me bia be fa na nkwa wo na obefa ni na tete no so na omoje kane no okay na enye bibia na ye okay ubekom kura no na abrante ekro be war ba ya no abaya ne nua be maradamfo no omudi agro mu ye bibia okay nti onu kura ne dese na damfo be war ne nua ba okay ese ne kan akonta madamfo omudi agro nti kane no na awari go pi no na ntani ho ubenya obi obegine mu a bra ntokwa sha ase ba no na fie ho na obayiti upa o be man wo no yiri dadan we mu ade to aso ye papa so na yiri ne da papa no wa me ne da ho mo ntokwa amokono dem ho no mu so te omo so di omo sa ade akina wan kampo papa timi fra ano ade na ekoso ho no mo no so no mu ahwe no masiesie ne boko na no na chese wo ware ababa betina fie ho bi nye ne ya wo ware ni aka cho se o ware ato plate na wutu akọ no nimdie ne doso ye doso ewiase ye kase ewiase tretre yankoye chisa yo ma yen fa batoto enne ya ware a ye gi ye ho time na ye tie na me kan sem bi say eniama na list ya be ma ne busua ba gi free oba no ho oba ne busua ho ema ne bi de me matete no nu etimi a totɔ niama na edima be ma na oba be wa no se gie na fa be ware me oba panyi na we ene kwa so a ayima me da se se wo hwɛ mu pa dia bible nkra obema ene kwaji awade enye oba na se totɔ niama ediko me hu se wo yesa ade no kwa awade ni Akoma FM acho susu bi ma 87.9 obema ene beji awade enye oba na se totɔ niama de koma bema se wo yesa kwa awade ni engina sa we hu no correct enti edan na me ebu onim odonim ntiasie nim okay asa bema no be na jo se na bila me wona apɛ na ade niama no ba se me mfa nko etasi ana
na stream kakra mame na de ma ne basa no se ka hodie ye no nko a ebi anka be ma no betimi oba no so so opese ya ne ho ade awie ne san ya ne wedding mana yonkofuo hu si wono so ahye kawa na wedding ho ka no so sabe mpenimfo si asotro mienu emani ha ha ne enti en so so se ne awiase akona ni mu an na ma nyina yero ho ye adwumen ti kakra won nsem a fa boa me enti se ka hodie ye no nko a menyi ni se be me beka so ba bi mu ano na mo mahodie ye na chimie toa so no ene kakase na ene efie die ya na wo pampin wadom ene efie die ya ye ni fie yi eno ne ka ne bi wo kra e chen you know white one na mo koye wo lace ya ene niam bridal niam dowry no e ho nko procession if you go shopping mall the other gate onem say 87.9 na me nware min sheda se me ye oba ho ade na mate se mfantifo ma ho de nya ade dafo no mo de ato ye so aso nte sa ti enokre me yira me wa enokre oh enti so oba panyi me yira me wa no ye mfantini okay ti mi free ha konkran ko ne ofa ho ne kodi nkomo se me pese me ware wo fa se madam mama mre kwan so die ne die na mehia oye list ne maame onim se niema ochro maame se eno no muhia no mi nso me sa to obi kan ho enti sa omo de ato ye so aso enti sa mi to obi kan ho se na matene no madwie me se isem kwa besia bo me hwe niema no na se de me tie no enye sa kra netie okay awade ye ntiase wo a wo kono san na wo kono okay abusua wo komo no san na wo kwa akopie mu awu se so wo kona kase mu a ye de akase mbe hia wo so te ase awu se wo kafia de ye se be hwe obi a wo ye oba ho ade wo fie wa fa nipa be nsia di nachi akọ han kenteni ade ama wo mensre wo okay papa nya no wo hwe wo okay papa no de wo hwe ne se broni sa akoto mienu a fabra e bia koku nto ba miensa bia na se kreti ba miensa nan bi faka ho wo wi a maame papa nkunta wo so de kakra sha mrepum wa wie na wo pese wo yonkofu edu achi hu se wo ye big man enti wo ye na big enti wo na wo pe no kofa wo ka enti no aya na enye oba na busua no na e ka se ye pese wo ye se de se ye ba na ni mu menyi nida wa ba ma no ene wo ba na wo ba wa no se na muhu ho okay muhu ade na mo ye no okay nana usuma mi bisa o eniama ne de se na ye ken ebia na oba no se bio ende se na ye ken ye nyina school kakra eduma kakra nti oba no so nsem kakra wo ho obaje list no mi mitimi sra ejaspio o ejaspio mpocho wadaro ma nyame ya atwo so do kakra se de mitimi sra ana enye mitimi mene papa nsem asem okay enti mi sra ejaspio na ejaspio twitwa niama ne bi mu enti sa niama na watwitwa mu ne bi na me feel say oh eniama yese mentutai lesi mi oba mi ense bi gumadakam kente mienu bi gumadakam eno metimi e de amabe ma no na eden na eni kwan se me oba no me de mabe ma ne se Jennifer be ye me ho ade mpacho mato ama mu mienu ye wi ani akọ power specialist eba hospital okay ade a eni kwan se wo ba sika ode be ye ho ade eni kwan se wo ba no utua ni awu kan de me kunu ba me ho ade ye pasi nyina kan ya dwena bom anye ohene sika de ba ya ade ande na mum nyama nkitikiti bi wo ho ha mi wo bi ntimi de beboa okay na eni kwan se wo gya sika ehun nyama kan nyina na de ma oba ne se ono na emum onfa esa ware ne enkoyi sa etiri sika ne de eni kwan se oba ne tua na na de kakra beto aso ka ho ne se enye sika no nko bema wasi ubusi wadru mpeni mfieso na wokọ aware na wokọ ye oba ho ade ade fia mamra ye koye de ese so obetu aka prede boa enye wonye ready so okọ ware ana me kan se koba oba bebo wo a bia oba na nkasa no opeso ye wedding
na yonkofuo ehu ise wono so na wedding ho kan eso ti wonko ho ode ntimi no support wo kakra na wamoa na se fiade a mekọ ware oba na se oba ne nsa moa wo dia wo moa wo nti fiade ne de kana na oba mfa keto bi se kura mfa nka ho ma me mfa me ntuma kra ma be ma wo de ko heden ne de boa no for den oh sa me do no wo do hwan be ma no wo ya ba besu ene no musunu we ayo yo na wada ma e be se pacho kan ne yenko power special Arabila am say asam na wo kan tio wo di enema nyina sika nda ene ade a ensa ne sa de man nyina ye na me famu de bia na mato bi gu odada okay emu a me de bo awu no me famu de bia na mato bi gu odada abayo so ya ade a esombo enti wo pese ye e ma ne enti ne nana wo di bibia Akoma me busuafo me waseba me wo entoma mi me shishaka ho na ye fa eno nkyere se okay ene mo de ye wia ye be to aso adwonti a rana usu ne ya adwe na se one ne enya adwe na ye be ko power specialist herbal hospital na ye ne ohini akosuadua ya edi enkommo na me nimse ye den ya ka ne ken me ma me otena asia enkommo e ode kakra na oba pan pacho betimi ata ode kakra ebe so se ehu ade no sika no e wo say okay enti ye be ma ono so aba betena sinti ansa na no ma ye ma mo grow fine herbal tonic na enom grow fine herbal tonic eye mojedro shronko a empanyimfo ayade abedwa so aye ton koko na omodi ayesa edro wanwasue obeda ba sorry na wenumu ato onsa ye otititi ona ye otititi empo untimi enna kope grow fine herbal tonic na enom ubenye bi ewo pharmacy chemical na herbal shops nyina ubenye bi ewo ho o pedudu etu a na wa fre 0244 596532 0244 596532 eye grow fine herbal tonic food and drugs authority agia to munti wonoma unya eho ensunsanso boni bia sanso na currency ventures enso edi edro Zahara herbal products ni bi abedwama so a omo ton enam nsam enkoyi a kope Zahara nupa ni bi yare ahodo bia ukodwama so also pe Zahara herbal products ni bi ebeboa ama wenya wa yaresa fre omo ewo 0246 348334 and 0248569335 Charistic Ventures Nindro nyina Food and Drugs Authority AJ Atumu Agbozo Herbal Clinic enso se bema tiase a ne bema enwu entiko Agbozo so wenya typhoid fever jonso mun yarewa enam yarewa usisi ya bema o sperms no entimi nyinsan entimi hye nyinsan a ko Agbozo Herbal Clinic o show ni pedua ni mu na wa maunro ano kuma se de chemso or May 5 Old Insurance Junction where 0553417752 and crying Kwashiman or ben ohini na himfie ho 0241750282 mayenko na yeni ohini akosua ya ending komo power specialist herbal hospital ohini yeda sepa pacho ho ye die na da ro mana so e trensa no me ho ye mami bi sa kakra bi e trensa no aya wo say oba no anetresi no wotua anetresi no de no matter what be ma no no aso aware no no anentua na de wo kire se oba no be ma oba ne ntua ma be ma no e di hwan na aware na yonko na minimi se e no kwase minyense se oba ne de ka ho okay wo se wo papa wo tete wo bre ansa na wabeye raba wutiwe wala wuti TV so ahwe wanim hwe ho fe a wotewo na ni para se ni antete wanka abere no wa yesa eji papa na wo hwe wo no ya wo hwe wo no wo se die mepeni ama be ma ni ntua na se de nana kan no be ma ni ndimi ntua de a kire se won so awade koda ho won so awade na me wo lesi ni amane ama bi so am fan support mame hwe esese wuti gina na hwe be ma no woti ase wo hwe be ma no wo be ware wo no eno kire ahofama opepa wodo ene wotema na wo be ma na wo be ware wo no sika no nso wo so kopede ene wo musu yi ai yo ami nkonko peshi o hwe ma mi kan so won tim free me time Abi woti be fan ka wo de yan shase me yan shase no the best hwe nkonko peshi wo ho okay be ma no won so aware wo papa wa bre akola anaju kodanna akola yare
amani hunu atete suku mu ye frau me mako school amasia wa PTA meeting ene me chakwa ma bre mi ngase nyina mi papa ya bre wa hwe ne ba wi wo so ba ne nsamfa utiri nsa ensa ma say is desperation no ma no aware ne mantie ne be ma ne bi ba ya na wo sesa de ma nyina be ma bi ba ne ho ade de ma ne nye na hwe me makoye angrani bi ho ade da ama mi kunu wo pase won se ngranfo nye wo fafo na gi aware ema na ye kumafo ene koje aware ne ye de oba na hyonsem na wo ba na wate asese ye de ne ma wo na wo hwe ne no wo kita ne mu yi ene ma wo mu gino nyama sala ho no nye bi ne ye ne ha me nka na ada di ba ma wonye wonso awade de wonso awade onso aware asem ne ye simple waso aware de a ene na won kire bibi ma ye nhunu so wodo oba system mutra ko se ne mema hometo di asem ne me enko eni su bebrebe ye wonye ready a afei da me show time no wonye ready ai enti aha ten wonye ready a wonye ready kura ya ine ya ko para specialist eba hospital with your time no man fight here sha se patron I think ayafo adi bi beso ye kalabule ha no nya dia meti ase ba ti ase ba yo ya baidie na ya ba ye ba nso aware asem ne danchen na mom power specialist eba hospital yenso ye ba dia ne ye di ya die pa se ye ya wo kwa awade ya sika be su sika nshi wo kwa asa wo peba na nuno ena so to wakwa aware ache kakra eba ne nyamaya mesra utua na mo ne bra wokoye doctor se wo fibroid meboa wokoye yesim fashion bi wo mu empo waya wo huna de kronti aware ne ma me ene maka asem we maka ne de bia angan no na nka ye no ya ware sem no na ye ware nkitenkete o yesi wasi na siwa yesi ebi kra akola no woko school ya dika san ne din ato ene de wo so obi gina ayfro ota nanim no wo ya ayfra be men waboni degree oba no so aboni degree empo adwuma kora wo so yawi na ene ye didie ne ne e kro no enko yie eti amma yade bi ti se prostate akan no na nka ya obi bra wanya 40 years e kono enne mi na me ka tiro se mi me hu akola kora wodi 2 years a prostate aye na wonti me nyonso me si me ni sukura chini me wonti me nya dey so wonti me nyonso mi so ebi ana ye bibi fufu ye ko check ya prostate me na me ka tiro ani nti no sabri a wo kwa aware wo be ma wo be ware we wonu mu wanyini dada bi kura prostate apega ni mu dada dance na ya kese obe nso wono nso wabre wono nso wanyini ani nti aware no wo ko ya afi ba ko atwa afi mienu atwa me pa cho ntratra ho wanhwe ya na menopause no na abega so wo menopause nya ba na asma so eti twia na montem pay fibroid kakraka bi da wo yam na eno na busu bibia egi mojaje nkoko we kura ya asembe eni pa wo na moje tu kran se nti ekoyie enkoyie egina fibroid kakraka bi da wa ya ase ho na akofo ye ne yaba ebia infection be ma no so ebia prostate pa na wo de wo ba wuto wo tweba prostate nsunti no e kwa na kata so hu nti say sperms no say ni adwun so ni ntimi meyi ne sa pepe na sperms no so ene so meyi won say prostate won so abura wodidi nipa no entinatena ho na bia ma no so kura o munyini sa na wodi no toda na no na ye din ano na ye din na no na kata enti wo be ya wo no ma ababa wa bia ye ma na wo duro wo power ni bus wo ba ye no wo so wo padia wo duro am say okọ bosono so na onyo period ano aba kwa abade ye nche o se me ye midwife nti me ye minim ne se ebra kwan mu da ho a osi akwa bi ani ho no oba ntimi ni be man tena fie ba ko 6 months na awo no ma nti e bia na eye bibi okay ene wo de kwa na so onyo ko na onyo period wi a na wa ba bia na abeka senke de oba ye twe ye no na chese inflammation awode na no ahono wahuru wasesame kan ampeni ampara okoye mretie bi sese na obompoa
obompo na me ka so sa akwanye me ye kra odi sun ba ye ne ba ne di 3 months no wanyem se mas edi aye mi yo me se edi be na aba wo se me sa anyem so we bo na me sa eno na wo sin wo se ma na hwe me be me sa ko school so twia na na ka se ye di agro wa kwa na dem o se kwa na dem tu hwa na wa hwa hu yi wa wontafo na bosoma adaje enyim eti mesra wa wo hwe ye mprempre obakwa awade a obewo ba ebise ye Africa ha no se wa ngoba especially ye Ghana awuni ba wanhwe na wasem ayeya omre wabom enti se wunya ba eti se maware na ache na wo no maya wo ba nso amenya be mani fie be ma no wo mu to da bi o mu ha adwene fa ne bra na se prostate ya ne ye di dwu dwumantem also a fibroid and ye di hu dwumantem e chlamydia e syphilis e infections akesia e inflammation bi kura keke na akata wode na no na ye di hu dwumantem na wonso wanya bani bi na ware awokoye wonso wanya so mfaso anya sa atetete hu ana be me yakofa ba no wode na ba esi awu asengwe wuka be de na wadi bem me no net ya fa babra e ba ma na me makwa abonte na makofa ba na aba ba na so mpenia it's not fair Tiasi enim titwa na montempa enyina ho me yenkofa bi mfra bontene emfa mro de de ne ba wanhwe ya akwala no nko na bedi kan ba enche na na maame toa so na eno no ne ye ka na se ayeka fa namba ne tudwa na obi a wo pa wo no onye ntem no mfre no mra na ye mwa no fa namba ne tudwa Abusian for your number near 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 Your WhatsApp number no is 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 Ewjafo na me ma me guso a wo kase na kire se yade no doso diabetes nso ha adwene pa ene enkofo bebre tete wo diabetes ho maka che me se wenya sa yade bia enko ba bia se power specialist eba hospital na obi wo ho a wo se me wo ho ana se me nipadua ne mo ayem hyehye ewo mu ana se me a me tenka se me nipadua me skin no ayetafu emu ayemre diabetes to me yosa odwunso tentem na demo a odwunso bebre ne nso no na onum nsuo ne saa ude ankora nsuo si wenne obenum ni nyina manasa entena ni pedua ne mu nso so eno ane se ebesene kosa diabetes nti obi na ase atatai otena se kakra bi sori a na ne na ase apagya eduru bebi a ne sote eduru bebi a na ne fuwa ye doa no ode nam ho enti wa hwe yi a ebi abeka se bibi foforo so na diabetes sugar ne kosoro ya na ha adwene nipa bia nka abenya nka wo sugar level no ke ye single digit be na obi de nam 20 obi de 25 obi de 30 na ekeka kosoro eno etimi de ohaw bebre eba na oye be makra de a wasem omobode bia me ka diabetes ana me ka kire mema ne se wudi agro na atena diabetes ho a wo be matimi to fom kodwoto ye be ye ne den onsore da because baby a diabetes le dru no areho na diabetes nsukuro ya wanhwe yi a edidi ni pedue ni mu che na bibi ti okitwe bi a eye kura eno ano no ye be mie kuro no atwiti kuro no a seden kuro no de ebe ye kese de doctor be ka kire wa ne se mayentwa nan no ntontwene enti mesraw o mpene sa ye ntentem na bra power specialist eba hospital Dr. Akosu edue ya ye nim ni free tete edwuma a waye no edoso papa ene obi se nefuai apagya ne nase apagya fatty liver ene ebo won kaye no me no ka se obrebo no liver no sa abrei srade aye mu dontwom no me ma mbese anya asem keto akora enti wo ba ne ye hwewa de wo ho no ya ye ne tentem e de amobu ho betena wa ne tie ne yakakra bia no akoto eduro no ano ekwa eno ano no ade be chitipa ekro ya na asaba ekwa eno ano no eye yade bi na ebo won kaye e wo nipadua ne mu anu nti no ho ne saa na waba me kra den ka menya nka nipa wo sori e wo mu a na waba ne ya hwew efiri uti so koka na ase ne ya hwe bibi wo wa
ye be ka che obibi eni wa ho so ye wo bibi e de ama na de akobo ho ban kama efri ya de ho enso nipa betena se ya na Akoma boni peri e wo mu an ni so chin no oso we de normal ye taate se ye so obi nam ho a watwa hwe wu sister de minim no bra de minim no na wonyare o na oyare pa ba wanfa anya asem na ni so chin ni kakra bi na ete koye no onim se no ano no wanhwe yi a pressure ne be kosoro e de wadu baby a wompe abrantie bi ana mini ni di nkomo na ano wo ye adwumem wo kire se wo sori a indomie ne enuane noodles bi nkosua nye wo de sausage no de gusu no wo amaduna e o'clock a wapon no no wadi entie wo mu a ne wo ya ne basa and was see my men check up or hospital and see baby and the pressure and nam no nyame nti omu detaini no dey na watch because omu so omu jane mane kofi asem beto no enti enam no yade ahodo ewe ye nipadue no gye se nipa ne munya to se kum anza ne ehu se nipa no wo yare enti e betena ha ne ye ka ne se ya no wetie enipa wo mo papa specialist eba hospital aba beji wo mo ayaresa no edo so bebre ye kase ye ka ye ntumi nka ni nyina enu nti bra na nso beji wo ayaresa ene all sama obi entimi ntena wodidi aboe wenidi nso aboe chese ne yefuru samfro no ne yefuru keka no obi se o se ne edro eni edro aye de ya park ni nyina begu ya so ye ai osa memi osa na eni edro no ene sei edua ya SK ne si hoi ekura tete wama wabraba ye basa umpom yo hojo hwe obi bitimi ka se mensa no ye mitititi menan no nyina ye mitititi ye osa o machiri ka se machiri bramo me bo hyehye me didi ana bibi tete me ni nyina obro ni be ka se ye indigestion woje wo ho anyi ye fono yade ya papa wai aduane tomu akesi aduane ni mu de nde ye pressure ensamo ha na nunti na ye yato ye bo ase ne ye de adua ya SK obatam Pedro no omodi nanum bi wo bo wachi omfe wo mposo ne nyina begai adua ya libo ka na esi ho no eye edu papa isanse no na eko boost wankasa omi system na be ma obrebo abo adwuma yie se ne ma ekoso wo brebo ho no me de enam say ya hye ye brebo ho specialist nti ye ne ma ekoso exam ha o na no kwasem se nipa be break tam bomb so asijira ni se ne ma hye ye mu no enko yie srade do so dodo ye mpom kese nipa da se ne ya ba wiase me kwa medwene ho amenti ase aso nim some party ti umpe akasakasa na umpe nkura wo keka untumi na brebo anya adwuma ya wona ho ana fati na yemu mase doncho na avede no wada upa asomdwe dia kise wudi asomdwe eno ye asem tietia bo modi na hwehwe dua ye liwo ke na numbi na srade nyina enko na wohonto no kwase minie kof ke na si wono eye wadro papa na nyese ye wadro keke Akoma no ho nsema ekoso wo bu ho nyina da bibia be ye kama enti mesra onremi ense sisi we ye fra wo mo caretakers omo beteke ke me wasoma dwo he umpo we simple obo mode no wa hwehwe adua ya livoke adua ya SK ene kofke na ba bibia ye to na duro bia nso obenya bi na oduru hono mo a wo se ma me adua ye ndu papa na wo ne power de aba no obenya ni nyina bia mo wasoma dwo Aunty Bea ye wo kwabenya ewo nkra be bi di obefa biara sanse so ofiri kwabenya na eba ye wo kwabenya saa na ofiri pokase ba ye wo kwabenya ye wo kwan ni mfimfiri pe na no obi se meni mate ni nkasa ma me so obesi wo power bar stop wo say power wo tie bo modena na kase mesi wo power bar stop kuma senso ye wo kwabenya ye wo yi pofe yase e dia ya junction tu de ofro putu eja kaya baby a wo fere babiara wo se mesi wo adua ya junction e wo fe yase e na takra de ye wo anaji estate ye ben ahantaman rura bangeno na mesro adea ya ye frɛ ne yade e mani pani nka etiti nipa emfa somdwe mmafie bo modena na twa namo na fo ne kire mu wo power specialist herbal hospital ne ye mawudu papa na wo hu so nto papa fa numbers no ye say de wa say de wo transfer no money to ja 0244 54 44 44 44
22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 obetumi a WhatsApp ye anasa obey voice note na waka wasem kama e dey send e 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 yeah that's And then papa time na say. Pasha 10 minutes Na say ni enso. o start 210 Wa di bi time ni do obi agi tum say enso. and you know start 210 say 224 ti 14 minutes kra na me dia ma on Obi agi obi TV ni hu bia o say. Manager shop we ka say TV wa bo me ka 5 minutes Manager do bre. Yo ya na masima papa say wasugu so a utie Akoma mu nsam ewo Akoma 87.9 na wo hwe ye enso ewo Onua TV wa wo hwe ye ya wo fa wa de mba me mbo hu de huro e ma no o ya ha ho papa pa wo de aya fabra manager ma 10 minutes cry some pe wasem na mpesa wa de ton de no e cost through 80 no na ya cho time ni bi e de aka ho utia 10 minutes ka enso be wie no ne amu akasa be 15 minutes enti se unya mfa wa de mba ha se ye mbo hu de huro emfa ma wa yesrew aya mo mbra na ye mbo ma de hu de huro emfa ma mo why ye beto be bia wa de no obo hu de huro no benya atofo ama omo ato mama mfa nko God's Way Funeral Home God's Way Funeral Home na wotwe wie ye megidi se eye dan ya wodi hie bi wodofo bi efiri mu sa bre ye busua motena se mo hwe efundaka ko God's Way Funeral Home on de bie efundaka na ebisi ho no de bia ebisi ho abroche de Ghana de omayen fefefe ewo ho no bebia ebeye yie no decoration emu no decoration wreath ahodo a wo pani nyina no ko God's Way Funeral Home ubenye bi ewo honom afei so say video services picture services ni nyina God's Way Funeral Home ubenye bi me say a one stop shop for all your funeral activities there fa God's Way Funeral Home our MC eyie no obema wo MC say wo ware mpo na wo hia MC so a obenye bi e de amount entade a emu ne be hye nyina se won pese won pam wo se wa do material na lace bibia beba na won maye ama ni nyina ekwan eda honnom catering services nnuane ahodo ni nyina fa God's Way Funeral Home owo Kumasi Asaf Labor oben kokobo dan dada no eho na obehu wonom omo number 0243 737457 0243 737457 0266 194678 0266194678 koho na omo embua osa na ye kai mo say nyame ya adoma ya wada edi ye nimi Akoma boafo project ne ye pa hontuma mo amutie yen ene mo amohwe yen no ye to nsa afra mu nyina se mo mbra na mo beboa yen na ye dwumedi a ye pese ye de boa enkranketwa ye fiti se ya wo no mfie ba afe ba ako ekopem se wenya 18 years afe ba ako ekopem se wenya duwotwe se oyare na emwa eni ho no eno na sa project we ye gige madaro ma musika kakra na ye de aboa wo musa so na ma 16 years dunsia ekopem fie aduasa opese osua adwuma bi na so adwuma no ho eden ma ni se na adwen na se bio ewo fomo sika ode kwa akosua adwuma no eni ho enti we ene nyama ketenkete bi esika wom pa na ye pese ye kire ye nuanom nkuman se be ya omusua no bosumi ba akọ bosumi mienu na omehu nanso omo ya sika wom makeup ene omo diska papa ye bo ho ka ne a kire wo mo liquid soap washing powder washing soap ointment local drinks ni nyina bead making ene beat ya Ghana month ye di beat etutu ye nsa bebrebe man ware a won mo kente ni e bead ni frusuru kopem ase iska wom pa enu bi ne pese ye kire ye nuanom nkumai se be ya omo nso nyese de bia da na omo nam na omo bobrabone e de apiska ye project fund no account number no 0530 507849 0530 507849
ubetimi ediska bia to so na mmom ehontuma na ye pa broni beka se launching of the project ne de ebeba so nyame ya doma ya wada edi yanimi anopa nondu ewo Akoma FM yenimu heya forecourt of Akoma FM. Akoma FM ye Okumasia Square ye ne shopping mall no na edi enhwe ni mu udru ho no ma ubehun se ya boy tent a enyom ebom gidigidi na won se dwumadie bi ekoso won so bra teku sempoa na ye mboabo ne nyina no meka say e ma ba ye aduasa etifom ho a mo twen na ye wi a ye ne omu kodi nkomo sanse omo ene di omu din abasa saa dwumadie on pese omu suansa no dwuma na Akoma FM ye bo omo ho ka ye be bo omo ho ka yese monso maboa yen na yetimi abo omo ho eka number no biem eye 0530 507849 eno na so pesa oboa yen na odiska to so a obetimi de ato so ede amaye na ye wie a ye pa ho tuma wie a bank details ni ade de nyina nso na nyame adom ye baba betu dwa na mo ampeta mo diska no ko bank no nso betimi de akọ bank ye twa ye ho sima mienu ye ba ye betwa tete awarie no so sawo wonye ska no obeboa be ma no se onko ware ana da be ma na wa ye ready a ono ambo ohoka pa cho ye ba sese ya aji kojo so me mujina ho kakransa me to ase me siremu asa waya bi na ekiki me emuya me ya sciatica any bone fracture no yeduro power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hwe me wo hu entem kwa one must me ni baby a wonyini free ye but ehono sign na communal living na esite yeti one community yedidi bom ye nam no ye use na ye di ahye ne nsem ne saa niama no na bibi saa ho bibi a wonyini ye mama medasi na bibi a memenyini potedie na efia menyini wom na ebi ni ho ba na me wa yonkofo a se me di o machi ekomu fia na me hunu saa de no na eye me fe enti se na fi shia kese I think say ye free 1000 house mempes ai obi a onim kwada so ye pa ye free 1000 house udi agwa he obi robi veranda sisi wo fa ha no afa obi hunu ogina obi dem saa neti enti na akoye se we maame no na aduane wi a wo maame di kan wi kura wo nje wodi endi obedi kura nti obeti kakra bi ahye baabi na wodi the lay foundation no the lay foundation because wo twen se ades no de no on be boaboa no mu nyina ye di we maame de wi because e de we de ya benkwan we de ye nkatenkwa ye ntimi mfamfa na we de ye nkruma nti ye di we wi nye di we anti bi nti eye me de nti enwumre se me maame no aduane wi a na ye se de me de menyendi o twen ho kakra na ma kyekere obi ya de ni de agubo dem de agu robam na me de ko o warrior yen hyase enfri ho na eden na e man panyimfo te se mo na mo wo fie den na mo ye e de masa oba no e mema ne side no de na mato ama na na kwesibusu no no so abo but yen hyase enfri e man side no ba du fie ben so a ne ka se oba yi waso a warrior yo ida wonse tie fo amutie me so oba du ni fie so a ema ye hu se odu tamai so de warrior kan ne efri bibi brakro babu ni nsa ni enkunu bra okay na edo ko krum na krum ho ba panyin ho no ni edo akwa kire no nti edo kire wo a edo ni kire no a ni aguru bra na de ma ye hu ni se Akoma FM 87.9 Kumasi. Aunty Bea mama nsum. okay The ntia na ye de kochia ba pani no. Se ye maasem. Na se de be ya obi mfa 699. Nti ye ka se obu ni nsa odwuni pani mfie so a ba pani no ewo de oye a wo de hwe se obu ni nsa no oni be ma bi ada be ma bi afa do ana se we die kron okay nti se ba pani ni hwe na ogitum se we die kron a wa makwan
na fi wo ba time na o de o baba ye no wanka se wo pe wo da wo pe se wo de guru no wo ba no bra okay bra guru na se kire ne se ye da akwara na di a kire mema wo patam ho no ana se krum wo se se di abaya we onya akwada bi mu afiri nkwada mu aba mpanifu mu ni mu amia ti be ma bi ani gine wo pe so ware no a kwan da ho okay eno no na your age because a name do for 10 years do baako do mienu do for ni yedai akrat me di mfie du na we bu ne nsa je na kan do for ena de du baako enso timi bu ne nsa du mienu enso timi bu ne nsa tete no as a teens teens na kan twi do for edu me feel cry edu enti no enei senko obi edi 10 years 11 years na obu ne nsa ye de koye ntiti ho na that time no kwaso aware ana titili de na ma ne bench mantem nana wa mi so mu kakra ka ne titi no ansa ne be hu se babu nsa na na mfie dunu ehoko okay ansa ne hu se bia akolai obu ne nsa okay Akoma FM 87.9 Kumasi na amamre kwa mu ne se do afaso Inti si yenya grow bra no 15 years na wechima no na yenya grow bra ne dia na chese waso aware sa 15 years ho na ifiri wo ko nyina okay yetimi yosa 87.9 na mo hwe yen enso ewo Onia TV Facebook na TikTok enne kasa ede afa tete aware ekwan na tete no ye nananom efa so age aware enne we hu sene na tete no omo fa so age aware na he oba payi mama bi se ennei se obema hu oba na obeware na sa de first no na mo kohwe bema na ebusuem na mbehwe oba no so kohwe bema na ebusuem no both ways no enne eda ho ho ana enne de asesa wa so ani tua enne de yakoso fichire kura ni akwafa de aba afi bedu ba bi no na o se fichire kura ni akwafa de aba fi afi bedu ba bi na kawa no ni ya wuro tutwe okay because ye hwehwem bi fa mamre kwan no ena se ye de ware na sanka oba penka ye kofa banka still na sanka ye busuem mu kohwehwemu na mumu kura ma ya ma de wi de na mo de aba na afi 87.9 Kumasi na usu na de na ye nyei mi ama mi bisa o samu na mo ye mpanyimfo Abrante ne namoa no hie obi on se o mate asem o baabrum ne da wo ma no baabrum kra me ni mi hu ba bi asade no na me nya hu se ne tipoti yese mo nso ahohum ni nyina nhwe de papa de begina nti ma na sohwe na me man so sohwe ene ye sohwe wonim se ne oba be ka se woni be ma bi ba wa no oba mienu bi a wadoge omu no mu wo line so nti we ye ready no odoge mienu no na we no mama na be ne ho ade be ma be ka se menyo oba be wa no na be miense bi ho no mu na eko ena ode ani eden se wo de meka wo machine ma be fa ko we de na ye waso ahohom na hwe se ya dwen yesuban ene ye ne yo ye bia ye de ti wiase sesi ye no eho abrabo ni mu ane ye wo no vela yegu bra ye wedding no ye hui bra na Abraham asoma si enko ware fi na jabusu mra ne ba Isaac na Abraham ne ba Isaac oni mo ba akoro ye de ne bre no Rebecca 87.9 ona ye Rebecca no esa wo na wo ka Rebecca ebra wo ba ebra wo ba no Bible kan se ebra oben ni kunu no oben kunu mo no wo gina ye osifri afum mu no so ana ode nkata ni mu kata na nim sansa no wo oben ni kunu no enti oben ni kunu no wi ani kunu no ehu no no na wo hu nipa na nim yie na wo yi nkata ni mu na ansa na hu se oba wei ye de no abreme enu na Christopher na no mu di so mu ye na waso da mu so bakom no no mu anyima yi aguba miensa enso ne akata na nim enso akata na nim na ye ntimi nkon ye nsan ye chi se ye san kofa ye nchi hwan na mu asan wachi enti se enti ye ko ne saa maami bi ho no ansa na baba ka cha se wo baba ware no odi be ma bebe fie se be ma we na be wa na oba we na be wa no no mu ni mu hu be mfie be na ye atwam na se enti nkura nti ye be ye sa na de na ye mpna twe ni ye sa honhom ne hwe enti ya ba ya afedi ye usa honhom we ya na mi so mu no ene nananom ka monsan kohwe be ma na chi na
Be ma no so mehwe me so mechi. Asori bi ya sa sese. Mami modin Pentecost. Okay. So ye Pentecost ni be ma. Na wo be ware oba no wan tutu ni emeyi o metima mo ni magu ase. Wo be ka kire o mu no. Ajiso mu na be ma obre. Da wo pese wo mo na be kire wo. No menya bra ye hwehwe mu wo chia. Betimi adi bi aboso nwotwe. No mo hwehwe akire. Ni eguso hwehwe. Sa bra wanye mo ba na na afu api. Nti yebetimi akọ. Nti sa emma na ye wo be ma kwan di anke betimi aye. Na adi bo ho no wan hwe yi a wo be ye na ko fa se foforo na sa ba. Yo 0243114497 0243114497 032249803 titi aware no yes sign kofa aspect bia na ewom because na no eboa na aware gya ye ni ho sa we hu ba panyini pacho de bi sa tamon kra na no mo kasa mo chese usuru kra se ni be mo kwa kugina ba bi kra na anya sa ye chiwa anu nsama de beba na nya papa okay enso na de chiribira first an yeso mo ka no ye free bibi chiribira no me angro bra na no akonyi ye ni bi ye yo mami bi and a different story for another day. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo bako di en samanpo yeah, that's yes, you have papa, young quay. Yes, you and then the children know you see the beer. You said a father, mamma. And I have your pa. I don't know about any prepared. No, but you go up, but you ain't up. That's what you know. Come on, my papa. Yes, I'm not to walk. Oh, that's what to walk. I'm not to walk. I won't say no for the other. And now, only your family, maybe. It's a local game to go. Oh, someone pulled it. There's no near cry the wench. You know, cry as a one fret. 0243114497. Good afternoon. Good afternoon, Mama Benowa. 1937. Benowa, Papa. Yes, 1937. Patch on here. I am sure they're touching from a Benowa. Right. Mate. You. The ambassador can say, can I take you? And somehow Babe Warrior. No, it's not yet the market to him. What did I make? 19 Pacha, I meet you. No, you did not cut him. And son, Lagrino the Brahma Chino. Yasise na efienwa ebi a ubano ubabe ma no kra no no wa ka kire wo se obeware nti onu adi na adi no be ka se aha na me ko ware na enso de tiani se uma me no papa be ka kire wo se koju and not dear sexy to call warrior. My young Basisha, make us say, only obey your cassa will fear me. I knew say, the Baba may, the Geneva Mano 87.9 80. Say, one look of fat or bano, not the bar. Not a say. A family na ya traffic na se bibi kakra onye ma abisiano na asemu kan se obey na de nikuni ye da se papa 1937 o ma ye history no so ba panyi ene na wusu de sanche mu ni nyina ama ye dada. Good afternoon. Good afternoon. Yo